Hadin kejengya rekat Robert Lewandowski bat kujirat pikir ke Barcelona ke habanikun tak kendai ngut plia amalan Henry kedang job yang Osasuna doa lebih gol. Kublai pibro perlok bejos nontonan ban sengap video hak channel. Walada ke Osasuna kala tam shikman dak kunit ke Bandreu. Henry ke Barcelona kala pen pai hak kunit ke Basau Popra hadin bakai kun setang kendai ngut plia amalan. Kat bau Robert Lewandowski bayok piang ya red card unit ke balai pawai haden bau yok piang ya arteli ki loka. Kat bau jerat pikir luyok ya red card haswat wayap dat kekelah bengkong. Renda lawan teng hakela ke baat. Penban ke Barcelona bayikun tang kendai ngut ki plia kan baka Osasuna bayikun barok kat way ngut ki plia. Penban tang job dah ke Barcelona keleyok penban ban tep ya arko. Kata ke gol leng bau Pedri bat kukul ke paat lembau Rafinha haknit bat perawasan lembah ni jingjap ke Barcelona kelatam san poin ya ke Real Madrid namar bak Real Madrid ke syarem hak Royal Rawakano menin dalai la argo Henry lada ke Real Madrid ke job pat ya ke kadit ke kadway terik mentau naik Barcelona akan tam setang arpoin ya ke Real Madrid hadin ke jing syabe Robert Lewandowski untuk ni kisah bau new referee udai ubah buai drop dari tang new referee bola air red card lut dikirang lekai bau Barcelona kamtam dikirang Pep Gol kum Lionel Messi bat Luis Suarez new referee hadin bodap air red card ini ki Arnold ula air yang sa Arnold harga juk ujing eleka kata ya Robert Lewandowski bat ujerat bikiu diperlak penang kumno ya new referee atau dari unom new pro kumba pilih i yakin dor bangalapan i new jo referee ubai red card ya berok kirang Pep Gol next start Pep Gol ke Barcelona diperlak syua bah ke La Liga kan wan pai hadin ke FIFA World Cup ke Real Madrid kan ikon bersya ya ke kadin agak kadway tering mentau benai lada ke job ke Barcelona kan tamek Real Madrid point hakame ya ke point habu pai bat ke jingla kai hakalik Bundesliga Real Madrid kelejap hadon riu level goal ya ke beda hari ni jingla kai Sergio Grabi ulayo dak hat-trick haknet ba arpoa arpra bat rapoa kabayar ni kala tam smat dak net ke Bandreu lembau Jamal Musiala Henry ke bedar kala penpai lembau Anthony Jong haknet ke Pasipel kan bayi kiwai pat gol la tep da olenian Chris Saka haknet ba arpendreu umat si haknet ke ba raposa kan ba kedat teman kelas rem hak Wolfsburg da dan not gol di tang jene ingin saya kendo pada video kulai shibona